Phela vekele sicale imidlalo ye-Nedbank Cup angeze sayicala yonke kodwa ngibona isichema se-Orlando Pirates. Isichema se-Orlando Pirates kusichema ke esinechudu le-Nedbank Cup. Uzokukhumbula ukuthi bayithumbe amasizini amabili alandelana, kweyesithathu okuyisizini epheleleko bahlulwa eKaizer Chiefs lapha kuma-finals. Manje ke ukudlala ama-final iminyaka emithathu ilandelana kuthi ukuthi bayakhanuka ukuthi bafike nayo bayithathe. Ngibo bodwa isichema esesinemibhigiri emibili isizini le. Khani bazayithatha le yesithathu na endleleni nabo kujame isichema seKaizer Stars. Kaizer Stars ngapha icale ukuthi ifuna ipromotion namtjana idlala ama-playoffs ize ngaphakathi kwe-PSL. Kubonakala kubudisana amalanga la idlala ngokulingana. Kubonakala nje ukuthi lapha e-arena i-Orlando Pirates kubonakala ngasuthi izokudlula, izazilwela yona iKaizer, kodwa ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates izakudlula lapho. Ngomunye umdlalo ke ngibona isichema seMamelodi Sundowns sidlala nesichema seTS Galaxy. iSundowns iyagcina ukuthumba ibhigiri ngo-2022 kwakuphethe uRulani noManqoba nabathumba yona iNedbank Cup le. Mhlambe ke into ezabakhuthaza le ukuthi bakwazi ukuthi bayilwele ngoba kadanyana bayigcina ibhigiri league bayithatha kodwa ibhigiri iyababhalela. Ukubetha kwabo iOrlando Pirates phakathi kweveke ngasuthi kuvuselele intwanyana esichemeni seSundowns. Ihlangothi libhlungu ke sengelokuthi ingchema zombili abadlala nazo ngezempumalanga iKaizer Stars sichema seTS Galaxy. Ngiyazibuza ngimhlalo eMpumalanga ukuthi kuyokuthi kuphela iphela veke iMpumalanga izabe isesenaso isichema ku last 16 yeNedbank Cup na. Ake ngizwe wena ubona njani? Khani singabona iTS Galaxy idlula kuSundowns, khani singabona iKaizer ibetha iOrlando Pirates. Hlola umbono wakho la ngaphasi kukhanya pa anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela kukhanya ba